Blejski otok, Titova vila, Predjamski grad. Vse to je pač del kulturne dediščine in enostavno ni na prodaj. Vse je na prodaj. Čaki. A je kak problem? Kje je problem? Ja, ni ga. Zaljubljen sem. Kar pa ni dobro za biznis. Glej ti to, spet bom jaz takrat, ko potegnu. Poljubi me v glavo. Biznis, a? Prav fajn je debatirati s tabo. Poročila se bova. Jebi ga. Romantika.